boys who dey adwaman nti wo so dey boys akokora wo ko na wo sebi nkora nko na apɛ no me pese me ka kire o prince wo ba bia e kire se sika we krata da so se Ghana movie industry sika anya se ajako emfa emra movie fo ni emfa mo ya braba na se emfa mo bibi na ono ho ade akosi fie no krata da so no Oboy Siki fa kire wo ya panni me pa chaw hwe na msese be panni yesi panni entra fie ma sefu yanfo panni we de o tra fie ma sefu yafo wototo nipa no da bia oprobi ho asem do de abetu da oprobi ho asem no aka ne basa panni entra fie nya sa wo ya konkonsani nika eko enti ne no ani nkomo ene de ye producers ene na kasa ama akoma no atoye mu ene yenya na isare ne betoa enkomo no so enti yenko ne nchen na yenko ma akwaba ebra Poku akwaba meje osumenia na pom obo ade adaro ma me ho ye ne de nyankopon ase de se bia fache why ana me ka se sebe akoye se wako makaranta na se wako mosque na onyu su buta woko asore dem o se wukura hanki insanity wi asu bia hwene fata nanim eti adwuma na yen de on say eto da bia emfumso beba ba de kan say ahwefo no yetie fo mfanche yen eto da bia sa na tie adwuma no sa na tie obetimi aka asem na ebi akoha wo kakra enso ye danya esi kuntru hwanya ni nkira na ekro boni bia ni ye do ye ho so a ye ho chi na emu moja nto no na wo mpe ana on say ade ebufu ba ye no ye se de ode ahwede ba afie no na de nwansana ba ye eti me catch you say me respect mine no ye me legend Ewrade fa no kransie ye mejanto ba se wo bosu na wo se mejanto ase na akwase wo huru me enna ema ase makoma ko soro kakra no da bi o ne huru na ase wo ye ni look alike enti na ase ehwe ye fansin se me se no a wo ye obi papa wo ye menso me se eti me se na eye se menso me se obi yem famra Ghana movie industry Kumawood yesi mutunro pa emuntre mo ni sen ye tunro mo ko abosom so ko gigi nro de acte menua ebem se beda ahwefo ne atiefu ase se ne mekan no da bia ya na asem bi ne ase opama kokobone no na papa die ekire ewiase obia wo ne gidie wodi wasase so bia wodi bo no ho ban ebi penyame ebi sum nyankopon ebi sum muslim ebi e muslim sabe bi ko buda obi nso efre nananom so ho eno no kire se nipa ne ye bonsam obi a wone sabe wodi ebo no ho ban obi nkwa asore obi ko bosom so obi yesi eso obi ane de wodi ye ebo no ho ban eti se obi sabe obi ekọ nananom so a menka so akọji aduru e de se me amekọ asore dem no anase me kọ bọ mpa no so no e bia me so bi sofo ye bibi ma me anase wo kire ma kwankire ne boa me a eno so ho na aye enti esu obi a ne gidi akire no so wonye eti untimi ka so obi akotu aduru okotu aduru no nyankopon so wote wo yedai yo so kọ asore ade na nyankopon so nso frɛ no onye bibi ma wo se de bia ka se bosum ni tumi nche nyankopon e de ntina bosum tumi ye bibi ma eboa obi na nyankopon timi nye bibi mu wanipa what you say nice auto oje bosom di chen nyankopon da bi o mfato me kire se edi enti na ye ka se bosom timi boa obi na wo kristo ni na wo so oto se o fe nyame a wo mfi edi enti ye se sebe otwe homa na ma na bibi kuremu check wa bra bo yiye what you say because bibia e hye nyankopon ase eti se me sum nyame na me nua we ekọ abosom so we su ye kremoni na bia wo mu esre wo mu nya e die benti na me ne kristo ni me nya no ade nti na me check ma bra bo mi se die be na eko eti am na die benti hwehwe bra bo mu hu ne ekọ so nti a wo de wo si nya me mu ya wo eti obi a wo ne gidie eti minim ne otu aduro ase ohwe directors actors ne actress a ohwe esu bi ekuta nipa bi a wonyi se adutuo na make na ewu ebi ne say long face long face say ebi tu na drama na nan ho no eti why say obeka chere me say ase eti wono na ka chere so obi atu na drama na nan ho na na asa wodi wani ne hunu ye adutuo ne de so obi a bai ma obi ahu yi ma ono kra be kan bi say adutuo no obi ato ya wo se ho na tu na duro asa no see industry ni
ai wo hu nipa kro da bi o wotum ra akyeresie wo so obi ato na drama na ho hwan ana okotu ne hene ana aduro benya etopa ya na bi kwa na motivate ana etubo no ana ma ne na ho ne etu ohwehwe mu se sei ana asomasi ana se we na ye mi sei aduro sei no de ye me ana wo de sei na frɛ me wo hwehwe mu ni eti if you say ura Kumawood industry mu no wonya problem bi ana se yare bi ana se mubuo bi ana se yare bi ya ano odin enka ho to abra ko se da bra on se wi ase na e wo no ho bibia ka brabo ho obi yare a enkyere se sabio ewi ase yese se wo yare no anwu enkyere se wo wu agya wo eno enkyere se wo mu biem ye wo yare ebo nipa se be malaria hwan ye bobo obo ni nyina eka nipa ebata yo very good etu yare a eno no enkyere se e wo se da bia wo ho odin ya kosi wu yase awieye se nipa ye wo yare esu nyankopon adom no ase yare so yare de sabi ye ni ye mfra mayom baby yale kan ho eti wo yale anya wanwa yese meti wase ya na se wo Kumawood industry na se wo yale ya no nkyere se obi na aye obi dabi me de megidi enkyere me sa megidi enkyere me sa okay Kumawood e ma ne mema omo ya actors ne actress why na no problem e ma ne mema yeah kai utri ano kra dia me di ache no ayo ba bat me di ache no oba be no me pese me bonidin o tie ebia ono no ade na ode ye wo no ebia no ono no hu ne se ebia wa ye obibi ama na hawo but o kan ye fidie su no wote a ebia wetimo kwa fro apo acho na ade asomdwe aba ti bonidin ya akire be a akire buru a ade o etore bi ode nkran no okasa nso no odidi watem me na menim I don't know oh wona ti wa no ode nkran no okasa didi watem wode nkran didi watem na onim se memete nkran ho mete pa ya na fi na mimfi enso ye minu ya ba ni ya mimfi ni me di ache no nan be ka akra bi nka me hwe no akire bi wa ka me hwe no set so se no de nkran didi matem no fi se mente e na do pe ana mi na ne nka ehi ana hwan na ha me onopi na onim se na me ni na mate den na odi ye nti ama odi sa de di watem nkan kasa no den na bone pa be na odi ye akire bi wa e mo ande sa nkan kasa de di watem oh dabi on say ye ko set so ye di agro ye hia ya na ni gisempa ye di agro but nkran na ya no o ka no woni ka twi no odi afiri mu konta just o free so tenkran mete pa na ya na fi na mi fi mete nkran pa mete nkran mete french mete frafra mete kasa bebre eso o ka me ye din mi fi enso na mate si bi so ai bia na odi di agro ana ho ne sei dabi o ka sem bi o mu a ya na o free se bia mente enso na mate eso no yemfa ni agro sa kasa no bi o ka yem bi ani ya ni yemfa ni agro what ya say sa kasa aha ya fidie so yenko ya ni mami musa we Kumawood industry yese oni Kojo cancer maka monto mo abo amo mu nipa bia na me say Kojo cancer nya sika na ode ya hantan che sika okuru nti no omu obia na ososo no odi Kojo nti wo so support no wo chire mu say oh bema oho ewiase enipa kura yenya dan kura na se nipa enya dan ye beja ne ho asem ka dabi o yesi sabi dodo ani chiri di oso ntakrache wo chire mu say dodo ani sa di oso ntakrache oho hwe ewiase oho se nyame hira obi a eya na at times eduru ba bia na nipa no ho abeya ehi oh but at the time bia wo ye secret bi ana so ye bi oche but that time e ba be to dwa say no na ho anya nipa ehi ai almost wa ye almost the sika wanya nti omu ade na wo pasisie woni ye adwuma kura na ontua okaye ya ebi ni ho anom na wo wote ye me long face interview bi a wo ye ya ma follow no 1 or 2 bi wo say woni Kojo cancer nante na nsika kese wodi Kojo cancer nsam nyina aye 300 Ghana cedi Kojo cancer de woni nam na say one till one ntimi mobile on fa bi nya ntimi eni ho adanse me ne Kojo aye adwuma bebre sebi ye nyina efiri director ba akonsem woti ase ana director se no mu ye adwuma nso no
me hu say e bia akosete so ye tua we ka ye ntua we ka me hu bi e bia wono na de onu nanim de wo ka oh ye se de wa yira no nanim ba bia wote ana de wadwane no nim ba bia wote eti bia wo asema e bia me nua long face ka se Kojo nkansa sisi no why ni say no won nanim ni ye apam da o ntama na se enhyehyɛ ye o mokoye ye ansana e bia bibi se bia papa fra mi na bia me ko be se fu ana se dropping kra na me be ba se nyina iska nti fra me na me no nya agreement ya na betena ha very good eti bia e betimi aba se di nse ye ana se bia be no kore eti na me se mote asema mo hwehwem ansana wa buya tan Kojo nkansa ho asem dia ba bebre ama me kura manya bia hwe Oboy Siki kura so ba be ka bi se Kojo nkansa mu ade wo ya hantan wadidi na tem an wadidi na tem ama tintina twan kura so abeto bia ma no Royal TV kura da ho no ma je se amanfo discuss ya mo se Kojo nkansa ye de o mo se wo mu ade o mo se wo kasa basa ni sika nti o kasa be ma Kojo nkansa ni sika nchen obi a wo Ghana ha woti ase sebe tafra che ye kan sikafo Ghana ha Kojo nkansa won ka ho ade sika da Kojo nkansa nya ntuo mu ade ne e papa despite num kwa kutin num ne kwa me chenu ha o mo so nkasa yi o mo so nko mo nkasa yi oh da bi onti na me kasa se obi genetic akra ofefe kakra ne ho nsem bebre eti manya me nhira nipa dia pese kire nsem Nyankopon wo nhira nipa ana be ma me busa wo me Nyankopon wo nhira nipa ana Nyankopon so hire nipa na adenti na sem nyame nhira obi a kakra na sei ana sei eti utiwe na sabio o say me nua long face wa be kan bi say Kojo nkansa sei fine ebi no we say ho abiem long face abeka bi finance wa woni pa Oboy Siki so abeka bi atati ntina atwa on nya problem on so be kasa bi a lot it depend bebre e kasa fa Kojo nkansa de mu ade o ko TikTok YouTube just say nipa bebre na ana me say bia wo mu nanim de ntia o mu so mu me on fa bi nya me ade nipa mfa nya wo no nyina ba bi nka no ho asembone me wo de bi ya me a me di me ka ni plain Kojo nkansa me nsuro no what you say so I am me bibia me metimi aka se me nua Kojo nkansa say no aye me what you say enti so waye obi bia na me hunu ye no ye se de ani hunu ye di ho adanse e nipa no de ye na me ni ho etu busamia me ntimi ga go anyway ya kan ye be no kore obra me hunu ye me de ye se de ani hunu ye di ho adanse mami sa enti on them bi kaka se wi ase ye se dodo ani so esan de o so ntakratwe sorry ntakrache dodo ni sado so ntakrache eti minim se ebe no kure se anya no kure de eno de mini hobi wonyi ni se wodi Kojo na Kojo nkansa so di Kojo na mumie no aka motan abo ano e na wo defend no ana me se de odi ye obi no me mini hobi na me so nipa de di ehun ye di hu adanse won fa be nya ntimi nka ho asem wonni wo problem ana bema wonni wo problem wonni le wo problem bro Kojo nkansa mini ni problem but the nipa social media e kagu nanimu ase na so akwakoye na downfall no because you atafre no a na manya wi na pese wo clear na nipa mo te social media hu ni say ensem mo kafa no ho no enya no kre anam so on fa bi nya me ana de odi ye obi no so sabe me manfama ni anhunu etimi ba be gina kase ampa ana asem oboa na me twa ntro etimi nim e pacho yes media before Kojo nkansa ye nipa bi a industry call from yen hwese bia wase atam Kumawood industry ade abone bo a otete alchemist yen hwe producers akese wo Ghana ha ne Kojo nkansa mom na se wadan producer o producer amanfo esi de ani ahu ene de aso ate na ano epa mu kan asempa se unhu obi asem anko kase for sabe trending nti bro I don't want to say no so ntakrache o aya mu nya isa de no mu enka asem papa emfo ye nua ho Kojo nkansa nipa wo bo wo mu nyanka awisia any school wo bie what school kese enkofo nya bi ekọ no eno de ye nka ne mom ne basa kakra na obeye no edipa bia ho mfonso o bro mame mra wo ajako so me ajako pa oh aden aha ajako de nyina senior brother good unim say na sen ajako MPP ba wo for campaign man MPP for yes me away asem onipa ne bi kan say na sen ajako akolanche ne fie kese pa anya asem ketwa na asem amanfo de social media kan say
MPP for na abrɛ Ategya sika sɛ ɔmo fam pagya Kumawood industry no ɛna Ategya nko a Ategya si fie sɛ ɔlanche na mebusa wo sika no wonya bi di bɛma menya MPP sika bi ani me ni MPP for en kan kyerɛ me sɛ ɔmo di sika abrɛ Ghana movie industry sɛ ana Kumawood sɛ yɛmfa nye bibi ana akodi Ategya hɔ no ɔde asi fie me nti bibi sa ɛnam di kan ka kyerɛ wo sɛ ewiase na ɛwɔ no ho bra sabi broni frɛ bibi sɛ from grace to grass ana from grass to grace oh Nyankopɔn tumi fa obi oyade dan fichi no obama na be titire wode na ba fie akira no okuta safai o fie wura na hyase no no onim sɛ wurade be ni sei ye kan ye bra Ategya kwa na eni apani Ategya kwa sɛbe wabrɛ Ategya ko ye sini sɛbe ye mu bia bebre na sini adwuma kra na ye memu concert time wa che wabrɛ nso so ho na Nyankopɔn enam ba bi na hyira nipa wode nam nipa bi so ene hyira nipa what you say very good it is sebe memetiwa na asa wotu na kina e ka say wo so wodi ne de say Stephen Lucky e kina Stephen Lucky e deputy minister for foreign and affairs enya wo de e so na wo ani das wo sa minister for foreign and industry and development occupation enya wo de sebe ye wo de transport industry enya wo de very good sense na wo ni ani das wo ana obusu ani bia ni das wo say me ba wo beduru pempen so say ade na nyame hyire obi ane e ka ho nsem me de me de minim ne say sebe ye say what they say adumaden ebu musu abem adumaden ebu musu abem okay sebe bible so kwadwofo contact ya nchen hwe na kwan no ohunu nyansa wonu otitire na yempo epebre mu no otwe na duane ekosie na nsu tobre no sɛ duane ho yɛ din a wɔhyɛ ne bɔ mu a ne wodi hallelujah amen oh eti ya yesusu and this yen disappointing nipa yesusu nka nipa ho nsɛm basa very good ye disgrace oh yenti yesusu mu nipa anim ase ana wa MPP for sika ana akɔdwa MPP anko nya sika Ategya ko nkɔdwa MPP no saa fie minim dada na si hɔ but me onwie ya Ategya ko efie na wa bia no miminim wo hyase na MPP kura en contact ne say ache wonya sure se sika wanya bia ni ntina ama o ke kasa ansem sika ben menya ana me say se adwuma se MPP friend so me adwuma adwuma no koye eti se MPP fu atua ne ka ye se odwuma ni bia na gatua se no ndo wo party be wo party be emisa me sha ana na busa me se me wo party be se Ategya Kojo wa yi nanim se wo ye MPP ni enti na MPP for so amen so metu aba enti wo ye party be ana me se metu aba oto mo han ende enyi wasem wodumi musa me se metu aba ma ho na bi Ategya ko yi nanim ni amani sika na fe de mo nka no kwese no on de ko sifi ana me say sabi adwuma na MPP for hwe eti sabi o manu susim na so se MPP Ategya kokɔ campaign obi di abaabo ni trim ana obi to bo no no sabi wo ye yarefo ana so odi dem a ɛno nso kan bɛka so okɔdi MPP achinti uprai ana so odi dem adwuma ne yɛfrɛ ne so ɔmɛyɛ ana wakɔyɛ na adwuma ana yɛtua ne ka ana odi Ategya benti ne yɛ adwuma ya abrabo nti adaache abrabo nti ne yɛ adwuma woti ase woti wona do sase odam ne fa mu a na ati o se urade fa pan no firi suru mro mana ne ntobiem kane mana no ntobiem yesu ni wono atomana anaso afra bo da se yemagini wokɔ woti ase eti mana na eto first ne ntobiem eti Ategya ko se even wokoye MPP campaign o wokoye DC campaign o CPP o akuadonko o papa di say kirabosom Sabetu na se kirabosom from se Kojo bedi ma chama menkoye party a anase menkoye campaign a enya adwuma ne afre me wontua meka oh na de na mo se MPP sika na MPP sika na MPP sika na de ntina wo yi wani maka party a wo ma ase wo suru me se metu aba mini party wa be kan ase me be me de no ma to ama Oboy Siki se Ategya ko adom sika esan se fie na Ategya ko esi ye no eye MPP sika a mo de bre pa aye fa ne sen Kumawood industry no ana Ategya ko nko akotena so ana ode esi ne fie Oboy Siki Siki on say
da bia ya na me ka man we yasema munim se mempe na sem sabe bible so anya bia wanyini pii ne onyansa ho ei ya se nya efidu de wo fie pii ana se wo wanyini pii na kire se onim nyansa ento pa je so Oboy Siki agimi ana da ko me pa to manu si bone se bi o kan di access ana o pa da bi wo ye panni sabe o panni metena radio so ana se social media nkasa sa what you say ya kan sika na ma ya ko no say one family movie for no no ogina bonku ana nifa what say na jakwa ko DMP friend say MP for echi dia wo ko bia na Oboy Siki no ko jakwa campaign no ka ho eno de eno ya no na mu busa no mu busa Oboy Siki say jakwa campaign no ka ho na say Oboy Siki kan na no kre ana me say odwumani bi aka tu yasa no etu akoya adwuma no anya sika ana me say efie ni si ho no na jakwa efie ni ya wa bia ni esi wo no wo start efie ni nya ne me minim tamo jakwa start efie we nya ne but kakra na nyame ayadma odi awie fie no bia complete ada na mo na baso so ayade sabi onya na sabi o wode ekope ma adesia kamo nka so ekohwini ada na odi ayad ade papa anas ekira bi wo movie ni ana bibi na otwam mebra fie ni aja ko fie ni ebi amabre anas bia ade asame kokoko hinime na mempe ba bi o ma ba bi na ade akira wato awa kontu so aden sabi enua pani na enya ade nyina ya japade eni si ho ewom sa ne bi ade asu se bi abu wonimu anaso woni masomasi oh mebra ebi a se wo de ade asame maduru ade na mba bi na ade echa obemo ada bonten adan ye moni pa no obi bibia mo na paso I said that's it adan obi bibia ye mo na baso mebo I said ye Oboy Siki e ka no I said ohun say ye wo sika ye de ma say je we de fa e na monye nko e ho tata we ase Oboy Siki ka se ajako the MPP movie industry sika and the akosi fie krata that's what say movie industry sika no on fa mekere me pesa wo hwe me camera yi mu na o ka kire Oboy Siki say de wo ko no nya adwene me pesa me ka kire Oboy Siki say boys wo de agaman nti wo so de boys akokora wo ko wo na wo sabi nkora nko ana apɛ no me pesa me ka kire prince say wo ba bia e kire say sika we krata that's what say Ghana movie industry sika anya say ajako emfa emra movie fo ni emfa mo ya braba na say emfa mo bibi na onu ho ade akosi fie no krata that's no Oboy Siki fa be kire fa bra be kire wo ya panni me pa chaw ke eya na mu sese be panni yesi panni entra fie ma sefu anfo panni we de otra fie ma sefu afo na se wotie Oboy Siki ano asema oye kwa na se de wotutu nipa no da bia oprobi ho asem bi ode abetu da oprobi ho asem no aka ne basa panni entra fie nya sa woti ase Oboy Siki woye panni eso sabi zo mi hunu panni asabe yo why na ye hwe bibi kakra emfa Oboy Siki ya di mu unhu se Oboy Siki like I say we nipa bi a wa ya no kone o court fi ko hunsu no asa ba na wo konkonsani like sana wo hu na wo konkonsani wo meti industry sana na bra bote me dem say man nkora na ope okay wo so no 25 years kra wo mpe wanyini na nkora no na ma no mola okay nkora no ma no mola what ase eti da bia be hu na akora ketekete eti ana esa nkora na me pese mi se o mo awofo no eya na mo hunu de o mane na o bucket no osi akokora we ka mu na eya wo fe se bi o muni so odini ko school bema eni pedi din wie yan kan sem nwie why Kojo Poku yamra wo so abra bom kakra first ne hu social media YouTube ina wo ye bi ene saa ne ma no na hu se eboa kakra ba e say that say ye hu kra say say the industry de call for mo no wo so no say ye hu won kasa te say what bi akwa na say why DB say wo ya system e dey ntina ma na basa bema ma men ka asem kiro ke ya industry na wo ho sisi ya na me ka ho asem kiro bla sani obi ti obi ho asem a no pentama bu yaten what you say che aduma we na asabi wo mu no obi ade na adwene na ye edi wo mu what you say sabi me no
movie call from sebe e call from e so sebe obi amfa chance nkosi obi fie so opeduane adi sede nyankopon da bia nsako ya no saa ne nsako ya no o ja se ana sebe enye bibia na nipa uye bibia obe ma mansen hu se me na so masim na me yesi ana me na me ti sei o ja se fe nyame hira wa eye but Bolisi, secret is your weapon. Right. Your secret is your weapon. What you say? I know na something who are man delay the cool no. Something no sad who are man delay the cool no. And then sim none your bon de. What you say? Nyame adum sabi sine no enwu yi sine no ho. Social media unya bi. TV so series unya bi. YouTube unya bi. They say mokra mu de yes TV ukọ ha ubenya bi open ni gisem asresem bibia futuo de opese onya no bia no ukọ yes TV a se ne mo ne meka se ya ubenya bi wo ho eti ade be ntina chese sini agu ani egusu nso a ye twa series ni bie yegusu a YouTube nso yegusu a ye ba se oba akoto na bonten di akọhye CD akoto na bonten di akọhye wem se mekohwe no eno ne eni hobie mu na ne chese sini agu what you say bebe bia nyame bia duru no ye pepa ebra mi ja wo makokore uba industry mu no game pa na obetima ka say we de maye na me koma ho didie mu a me susu we na me de bo me bra bema ya se nipa didi wi on kasa nwie sebe abo akokọ sa akokọ ato den ni se opeso oto a opa mani padu ni pension hia ha wonto da oba akọhye baabi eni ewira mu kro oba akọhye no akoto akonto badwam what you say but nyankopon ti yeti ase nsako ya no nyankopon ti yebedi dida bia nyankopon ti sebe baabi ebeda de ewurade nti ensunya me inshallah why sanity Ghana for enhwe wanim o de project bi ba ana fans bi asem na aka cho ni oh mini akakra meka ne say ye de Ghana for nyina se kopem say from day one omo so ye mu say omo support ye omo hwe ye omo yani omo ni gi ye ho ene de ma sire ne say mo yi omo ni free Ghana sini so da sane ye omo doye no ye nso ye do omo saa ye guso nso ye besum wo mo a kosi say urade de ye nsa begu ye bo na obefre ye ye da omo ase ye do wo mo nso omo koso nta ye chi emo mpai pa ma ye what you say is it Nigeria movie that so koso but Ghana de nengu you yes here achachia na mu ye gusu aye nyankopon ti bibia be kama sani omunya ne tete no ana affairs no e hwe be chance nyame nti okay you say so obi twa series bi ana say obi ye bibi na say ofro say mahala ba na bo ame a obeba oh what then na me ma na me say ye madwuma ameye okay alright ye madwuma ameye ye kaso ye media man ana say bia movie actor an actress ade ye entertainment ayi bia no you are part and involved of to reach ma oh yeah okay eti no there she is always welcome okay yes media are here for ene ye nua pani ye bra ye bibia Kojo Poku Mahala ena etwetwe eye Mahala ena ene etwetwe enkomo o tadi nkunuma aro no wo num do be pa cho majantu no na o se ompe na ena so de majantu look alike pepe se we sign majantu ho a unya ne babia because majantu na nkasa bema ade a me kire eye jamse de o se ade a me kire kura eye jamse de ase o ka was one pe eso na we mesi ade a me kire me pesa ade no ase me introduce na ase mahwefo ana me see what the kaka sa asem me se me pesa ade no ase jamse de yes and me kreachi sa ade no oh and you say no interview na say ye ana de mejanto me se me pesa ade no easy abusianfo maka cho se me pesa ade no what you say me didn't Kojo Poku Mahala okay o say me agent to look alike yeah I respect it
but uncle na meja to meja said your person who me be say say yen san mani nyo me pesa an sem hu no sorry me pesa what I remember I hear for with the offense and mon fan cheme na no wo ye sama make abufuo ne ba o sa wo so why kotubini oh wo di tuntum na wo kwa na de fufu atu ya to ka sa me abofra wo me ahwefo fan cheme me nka bio aya bote na wo se wunya e na se be anofo so ano bre ne nam me pesa as jam siri ne mani nyo why ye be hia oh na me yen program nei majanto wo mu ade kura eh afen ma se wo mu ade kura afen ma se wo sa boy wo se wo mu ade let's say yen program wo so akwa ye dey yen program na me yen program nei ase da bia ye pon asa de ntokwa bi no aso na wo da bi o de me yen program ye ade a wo ye no ehuro ade a me kire ehuro ewe ni huro ni dey na no sa na wo ye yetimi ka sem mu Twitter handle me ma so biem what you say na mpani for buy ayi kai bi dia fine o buy so mi wadi nkomo kama ye mi huru ana majanto so system no ye say majanto na ne ye interview na wo de ho na ye interview no bema me pesa wo we wan hwa wuntimi su wa yi su bi me ka bia me ka chiri ngoma me hunu da me pa chawo wa boda mana masa aya foko no me kan ka wa boda mana foko no siasema have you know ajanto wotu nipa pepe na wotu wotu nyina se papa na wotu nyina majanto anyim pepe na de to ye woka ase yenka aro sa abote bru so yes media before mon fan cheme na ono de saa mo ahwehwe ne movie a mo nim se saa na akomate na menim se eda a ebre sem no ye besai ehia ene mo ne yes media na edi empu bra me koyi na me chia mahwefo nyina mo amunya abotre mo amunya odo ene ntoboase ehwe ye page yankopon onhira ho odi ene se obe subscribe na wa like na wa comment na wa share o pese ebi so a wadwaton de bi ye bo ho dawuro de mawa yes media ni nyina no ye emfa ho ne dwuma udie ai o free producers number na egu screen ase na ye bo dwaton de ho dawuro kama e de ama nipa so atu agu so ama de opese wo ye bia so no watini aye kama me ko nya me da me producer ba ko pe pimpena me da wase bebre Yakopon hira wo bibia ni a wona atenetene me wona wo frɛ me bibia ni lucky yanko ha lucky nyi sei Yakopon hira wo pa producer ba ko pe no me ko so na me da me director ase director AJ Yakopon hira wo pa kawe ye sei fa ha ye sei Yakopon hira wo bibia la na me da me dofo ba ko pe enso ase obapa me da wase bebre e wo mpempen so a what time achi e de ma bedri Dora 1 Yakopon hira wo pa me chia me ba no so me chia Ghana ahwefo nyina I love you all papa majanto